أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله جراين ريا دين مبين حديث رسول ما أمين ترجمة رياض الصالحين هفتی و هشت نویسکار امام النووی ترجمه پروفسور دکتر عبدالعزیز خطیب گره ملا احمد ملا یوسف درشوی رحمه خودل مرین مو توابه خوشکو برین دلال در سامایاش بریاوه دا من بحثا قنجی گرنو لدیوباوا و باشی همبری دیوباوا و اقریبا دا بحثا ویدی کرا ام گوها یه حدیثا 331 گورا ریزا ریاض الصالحینه ام جدر مویتی دست خواندن خوابکی وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية أبو هريرة هات نقل كده خود جراز بيجا وقتی که اف آیت های قرآن نازل بی داکت خوش پیغمبر خود را کیش آیت و انذر عشیرتک الاقربین یا محمد عشیره خواه هری نزیک خواه اقربای خواه هری نزیک خواه حشیار بکه بترسینا هم بني أمر نهي رب العالمين وحشيار بك اف وقتك و افواتها نازل بي سورة الشعراء آيات 214 دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا فعم وخص پیغمبر خود دعوت قريش دعوت کرد يعني قبيله قريشيا دعوت کردن يعني اونين گوهن فلان داره ولی مولا ما فاجتمعوا اوجي هاتن يعني اجابت دعوت محمد علیه السلام کردن فعم و خصه يعني عام و خاص يعني کی يعني هر کس دعوت کرد به پیامبر خود تک کس نهج بی دعوت نکری فقال یا بني عبد شمس یا بني كعب بن لؤي انقذوا انفسكم من النار يعني بجا تک تک یک نوو قبیله گوت قبیله یعنی عشیره قریشیا نوو قبیله گوتی گوت چه یا بنی عبد الشمس ای بنی یعنی اولاد عبد الشمس یا بنی عبد الشمس قبیله عبد الشمسا یا بنی کعب بن لؤی ای قبیله کعب کره لؤی انقذوا انفسكم من النار خوش آگیر جهنمه بپارزن خوش خلاص بکش آگیر جهنمه يا بني مرة ابن كعب أنقذوا أنفسكم من النار أي بني مرة كورين كعب بني مرة كورين كعب خواش آگیر جهنمه خلاص بکن از هوا حشار بکن خواه بپارزش آگیر جهنمه يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار أي بني عبد مناف أي زاروكن عبد المناف خواه بپارزن خواه خلاص بکنش آگیر جهنمه يا بني هاشم انقذوا انفسكم من النار ای بنی هاشم خلاص بکنش آگیر جهنمه یا بنی عبد المطلب انقذوا انفسكم من النار ای بنی عبد المطلب ای زاروکن عبد المطلب بحث مومن خواه و متن خواه و وقتیه خواه بپارزن جو آگیر جهنمه یا فاطمه انقذی نفسك من النار ای فاطمه ای کچام فاطمه تجي خواه بپارزه خواه خلاص بکش آگیر جهنمه فإني لا أملك لكم من الله شيئا هم يعني بجبري خوده حضور خوده دا جبو هوا انكو تبيتش تبكم جبو هوا الحضور خوده دا انكو تتشت هون إيمان نيني هون أمر نهي رب العالمين بينيني از همبری خوده الحضور خوده دا نكو تبي فايده بدم هوا شوارا تبيتش تبكم غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها لبال الفيديو دا هون أقرباء مني تشارج لسه مفابه حق و حقوق أقرباتيه از بيبينن لبال الآخرته أنكو تبيتش شهارا بكم هر كس بلا چارا سر خواه بنر که چارا سر ویچیه بلا بنر خواه خلاص بكم رواه مسلم اب حدیثها امام مسلم نقل کرده خود جرازی به ام گوهای حدیثا 332 وعن أبي عبد الله عمرو بن العاص رضي الله عنهما أبو عبد الله عمرو كوري عاصة
هاتي نقل كرن خود جي رازي به قال دبيجا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم جهارا غير سر يقول مش پیغمبر خدا عليه الصلاة والسلام اشکاره نکو خفی نکو ولی خفی ش پیغمبر خدا سحکر هولی دگوتا إن آل بني فلان ليسوا بأوليائي إنما ولي الله وصالح المؤمنين ولكن لهم رحم أبلها ببلالها گفت پیامبر خود اشکره نگو خفی اشکره گو این آل بنی فلان حشکه بنی فلانن یعنی هر وقت بحث اقربای خود کرد یعنی زوروکن فلان کسه یعنی اهل فلان قبیله محقق بحث اقربای خود کرد لیسو به اولیایی ندوست منن ولی انما ولی الله و صالح المؤمنین دوست من خدا و مؤمن صالحان دوست من خدا و مؤمن صالحان و اقربای منن لبله دوستیتی جدای اقرباتی جدای تشتک جدای نه یکه یعنی محتمل جرها اقربای ما بنهنه لبله فکر ما و نه یک به او ریا باش قبل ریا ما باش قبل بجا پیامبر خدا جی اشارت بالوی نقطه بود که بجا فلان کس ان اولاد فلان کس فلان قبیله نه دوست منن لبله دوست من انج خدا و مؤمن صالحا ولكن لهم رحم أبلها ببلاها لبله حق اقرباتی و واسطه مداهیا قدر طاقت خواه از حق و حقوق اقرباتی جسطه خواه در اینم تمام ندوست منن لبله اقربای منن از حق و حقوق و رعایت بکن امگه های حدیث 333 وعن أبي أيوب رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أبو أيوب أنصاري خود جي راضي به هاتا نقل كرن دبيجا زلامك هات نك پیغمبر خوده فقال يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار يا رسول خوده كريارك ولي تفجرك ولي عملك ولي شمرا بيجا او عمل مبه جنته و ما آگر جهنم دور بخه من نزیک جنته بکه و مش آگر جهنم دور بخه قال النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر خدا علیه السلام هولی شرط لیکر گفت تعبد الله ولا تشرك به شيئا ته عبادت خدا بکی و تبی شریک و جرا چنک و تقیم الصلاة و تؤتی الزکاة ته نمج خاص بحی بکی زکات مال خابدی و تصل الرحمه ته حق و حقوق اقربات که بینی اتباع عمل بینی جه اوانتا داخل جنت بکن و تش آگر جهنم دور بخن متفق علیه اف حدیثها بخاری و مسلم هردگاه نقل کرنه اتفاق سر کرنه حدیث 334 وعن سلمان بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سلمان كره عامر هات نقل كرن اويجش پیغمبر خدا عليه الصلاة والسلام نقل كريكو پیغمبر هولي قوتي إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإنه بركة یک هوا وقت فطرية وقت رجا خشكينان ده فطرية مرغبه فليفطر على تمر بلا خرمه که بفطره فإنه بركة چون که خرمه برکت یعنی وسیله بر سبب برکته فإن لم يجد تمرا هکا خرمه ندید خرمه دست نکد فالماء بلا آوه فطره بلا آوه بفطره فإنه طهورون اف مرو پاقش دیگه معدام و گوریام و مثلا گنهن موجود پاقش دیگه معلوم رمضان مو بفطره بلا اوه بفطره فإنه طهور او مروفی پاکش دیگه طاهر دیگه و قال دیسا پیغمبر خدا الصدقة على المسكين صدقة و على ذي الرحم ثنتان صدقة و صلاة صدقه یعنی خیرا آریکاریا سر فقیری لفقیری آریکاریا فقیری یعنی فقیر نه اقربای ما یعنی فقیر خریب صدقة یعنی تصدق جبو فقیره که مو
صدقه که بده فقیره که اف صدقه یا و علا ذی الرحمی و جا هم فقیر و هم اقربابه اهری کاریوی بکه صدقتون وصلتون هم صدقه یا و هم قنجا اقربایا دخیره به هنه هم صدقه خیرا صدقه شماراته و هم جی خیرا قنجی کرنا اقربا شماراته بوه رواه الترمذي وقال حديث حسن الترمذي أبها رواية كريا وتف حديثها حسنة يعني نزعيفة حديث 335 وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال ابن عمر يعني كرة إمام عمر عبد الله وتنقل كلام خدج رازبة دبيجا كانت تحت امرأة يعني جنك بن نكاح مدابي ما جنك محكي جنك بن نكاح مدابي وكنت أحبها محاجيت كر يا راس يعني محاجنا خات كر وكان عمر يكرهها لبله سر عمر جناجر يعني بوفما إمام عمر سروي جفجين كناجر يعني حاجي ناجر يعني كيف يجرون تحته فقال لي طلقها قلت ما فيجين كبرنا يعني إمام عمر قلت فيجين كبرنا طلقه بده بلوجه فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأبيت ما قبل لك مقاس برنود از حج ناخواتی برنود فأبيت فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم امام آنی بوم عمر چوجم پیغمبر خوده فذكر ذلك له او مسئله جرا بود فقال النبي صلى الله عليه وسلم طلقها پیغمبر خوده جگات من و برده رواه ابو داود و الترمذي وقال حديث حسن صحيح ابو داود و الترمذي اف حدیث نقل کرنا و ترمذي گوتیا اف حدیثها حسنه صحیحه یعنی سند با بریک با صحیحه بریک با حسن بن صحیحه راه خوش کو برند دلال یعنی چقا مثلا هر باو بیجه کره خاشنا خبر ده نه لازمه برده لبنه معنی اف امام عمره هر وقت تشتك يعني تشت الزانية او امام عمر او معظنه صحابي پیغمبر خدا معظنه يعني هر کس نه امام عمره مثلا ولی جبو خوده جبو مثلا فایده اخروی مثلا تشت کلی بیشه نه يعني باون هنه يعني مثلا بلکش این آداخه امجه جبو او خواه يعني كيف خواه بیشه کره خاجنا خبرده يعني نه لازم مو بیا باوه ولی بکه لبله اگر باوه مصبحی مبزان بالزانه و يعني او حقلیه هنگه یه برد يعني هر کس نه امام عمره يعني دبا بیش بله ام گوهای حدیث 336 وعن ابي الدرداء ان رجلا اتاه فقال ان لي امرأة وان امي تأمرني بطلاقها سلامك خود جمع ابو دردا اوجی صحابی پیغمبر خدا گفت نخش ابو دردا هات نقل کردن بیجه سلامك خود جمع فقال ان لي امرأة جنك يوم هيا وان امي تأمرني بطلاقها جنا ديامت بیجه جنا خبر ده قال ابو دردا گفت و جاهولی جاوی زلمه دا سمعت رسول الله يقول مش پیغمبر خدا صحکیت دوگوتا الوالد اوسط ابواب الجنه حاشیه الوالدتو هروه الوالدتو دایک دریه ناوی جنته دریه ناوی جنته یعنی دریه ارتای جنته فإن شئت فأضع ذلك الباب او احفظه تبه وجا تب كيف خواهید یا خواه بغایدینه وی دریه ترک بکن و تبه یا خواه نغایدینه بیاد یا خواه بکن تب کیف خواهید یعنی دلت یا خواه خوش بکن اف جوالی خوش کو برین دلال یعنی هر دایی که بیجه کره خواه کجنا خواه برده او کر نه مجبوره برده یعنی هر کس نوی و صحابی ها یعنی دبه نقطه گلگ مهمه وعن البراء بن عاذب رضي الله عنهما حديث 337 وعن البراء بن عاذب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم شبراء كره عاذب هاته نقل كره خود جرازبه اوجي پیغمبر خود صح كريكو هولي قوت يا پیغمبر الخالة بمنزلة الأم حشك خالتا دوسا
دایی که داره. یعنی فرق خالت دایی که نه که یعنی حق و حقوق دایی که ما چه قصد ما ده های حق و حقوق خالت ما جست ما ده های. یعنی خالت دوسو دایی که ده وقت دایی همجی نصابه خالت دوسو بده. یعنی حق و حقوق خالت هاجی گل که خالت چیه خواه دیامو. یعنی بله اف حديثها بله رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. اف حديثها الترمذي نقل كيا قلت حديثك حسن صحيحة يعني طريق كيبو حسنش طريق كيبو صحيحة. بله دبجا وفي الباب أحاديث كثيرة في الصحيح مشهورة و مجاردا و بحث دا جلك حديث هنا في الصحيح. يعني الكتاب من الصحيح دا و مجاردا مجارا قنجيلي كرنا ديبوفا والأقربايا جلك حديث و مجاردا هنا مشهورة هميجي مشهورا يعني أشكرنا مشهورا جلك أنصان بيت زانن. منها حديث أصحاب الغار مثلا یک جوا حديثا أو كسن شوي مغاركه دا و جا شف ماینتی دا و تحتك گلولی بی و قلبی هاتی کتی در مغاره تام گرتی و او هر سه زلام ما این مغاره دا ما اینش کفته دا و جا گوتن چاوا اما چاش و خلاص بگوت خلاصش مرانینه انجا ام هر کسی عملی که خواه بیجی گومش بو خوده کری اموی عمل خوش خراب که مهدروان بکی شفاعت جی و بلکه خوده مهدر و عمل موی کریا را ما قنج مش و بلای خلاص بکه وجه هر یکی آخوا گود یکیشی قنجا کول دیوبا و خواه کری او حرمت و اطاعیا دیوبا و خواه کری او گود یعنی هر یکی یا خواه چه رو که خواه یعنی که عمل چه عمل قنج کرده یا خواه گود ولی هنگی یکی گود تحت پشک وبی حتی یه دیجی گویا پشک دیجی وبی یه دی گود تمام به تمامی وبی در کتن وجه او حدیثا یعنی یک جوا زلاموجی قنجی دایی که خواهد کرد دایی که با خواهد کرد او حدیث مشهورت بجا بله و حدیث جریج وقد سبقه هر دوجی ما در باس بکر بین بیان هما خوان بین و احادیث مشهورة في الصحيح حذفتها اختصارا يعني دي هن حديث دي جهنا الصحيح كتابين صحيح دا ما او جبو كورت كرنه كو كتابا مجال يلا دريج نبه ما او حذف كرن ما او دون اوليكي ما او نقل لا كرن. ومن اهمها وجو مهمترين وحديثا حديث عمرو بن عباسة رضي الله عنه الطويل المشتمل على جمل كثيرة من قواعد الإسلام وآدابه. يا حديث جبو يا هريمهم حديثا عمرو بن عباسة خودش راضي به او حديث دريجة والمشتمل على جمل كثيرة من قواعد الإسلام جلك قاعدة و ياسا و أساسا إسلام الحديث دو در باز بن وسأذكره بتمامه إن شاء الله تعالى في باب الرجاء بحث الرجاء دا يعني امید کرنا رحمه خوده مهیفیو خوش رحمه خوده نبره و بنده دا و بحث دا خدا حس که از او حدیث تمامتی نقل بکن. قال فيه بجا و حديث دا عمرو بن عباسة بجا دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم از داخلی نیک پیغمبر خدا بیم از چون حضور پیغمبر خدا بمكة مكة بهنجه يعني في اول نبوتي يعني كانجه هنگو نیکو پیغمبر مرا هادی نیکو بی پیغمبر. فقلت له مش پیغمبر پرسی ما انت تكي تشد بيجي تكي قال نبي قال پیغمبرم محمد رسول الله پیغمبرم. فقلت وما نبي پیغمبر چیه من نزان پیغمبر چیه امنه زانه بجا من نزان پیغمبر چیه. قال ارسلني الله تعالى گو خدا است که من قاصد خدا ما. فقلت بأي شيء ارسلك تب چه قاصد دیواره کری یعنی گوته هر چه بجان سونا چه گوته هرش به قاصدیاتا چیه. قال ارسلني بصلة الارحام وكسر الاوثان وان يوحد الله لا يشرك به شيء. و جا پیغمبر خدا گفت
ارسلني بصلة الارحام خود اب كلمة قازد دقنا صلة اقرباتي نه قصاندن جبو قنجو اقرباء اصلا ریدیشان انسان بکن دقنا انسان مروف قنجل اقربای خواه بکن و کسر الاوثان از صنما بشکنم از صنمش حال راکم پوتا صنمش حال راکم بله وأن يوحد الله لا يشتك به شيء توحید خدا بکرن خدا یک بزانین یک به قبیل کرن و شریک جرا نه کرن ابجی خدا امر مکیه اش انسان را بجم قصد یوم ابا و ذکر تمام الحديث و امر کل عبسه هولی اب حدیث تمامتی نقل کرد ام ما اف قسمها تنئیرد والله اعلم خدا چتر زانن اف بندها خلاص به اما گوهای بندگ ده باب تحریم العقوق و قاطعة الرحمی یعنی دیسا دوام و بندادیه و بحثادیه یعنی حرام بونا ازیت و دیوباوا یعنی ازیت و دیوباوا حرامه گناهه یعنی و ازیت نه یعنی نه دوی دیوباف نه یعنی تكاس ازيات تعبان نادا دي بابا نحكي دي بابا نكا وقاطعة الرحم يعني قاطعة الرحم شيء مناسبة بريناش أقرباء أفجي تشتك حرامة دي آيات القرآن نقل ذكا هي جبايا حديثة دبيجا إمام نووي قال الله تعالى رب العالمين جل جلاله لقوتا فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم فهل عسيتم قالوا تشتدهون تخمين ديكي تشتدهون هوي ديكي إن توليتم إن هجر هون برخوا وگريني دين اسلامي وشريع حق برخوا وگريني هون تشتده هم هوي ديكي أن تفسدوا في الأرض يعني خيري فساد يال أرض دا هون أرض بفسدين روي أرض مملكت بفسديني وتقطعوا أرحامكم هون بنك أقرباتك بقصيني بقاتيني شخيني به هون چه هويتي أولئك الذين لعنهم الله أفكسه وبكن يعني فسادية بخن سروية أرضه وبنك طاية أقرباتك بقصينن بقاتينن خده لعنة الوركية فأصمهم أو كركرنا وأعمى أبصارهم جاوه واجی گور کلیه معنی جاوه واجی گور کلیه نکو مادی معنوی جاوه گور کلیه معنویت دو گور نو والذین آیت دی قرآن بجه والذین ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه او انسان الخراف او انکو پشتیکو عهد خود سالم گره داین عهد خود سالم گرتین و او عهد کنان دین پشتی گرت یعنی سالم گرتن سالم تأسیس کردن عهد خوده سوزدان خوده پشتی که به سوزه دشکنن و یقطعون ما امر الله به ان یوصل تشت خوده بفه بگیردان نه قصاندن نه قطاندن او و دشکنن و یقطعون دشکنن دبرن او تشت خوده دبیجه نشکنن دبیجه نبرن نقط نکن ويفسدون في الأرض أو يكون فسادية دخن سروي عرضه أولئك لهم اللعنة أو أنصان ولينا لعنة خدر سروايا ولهم سوء الدار خانية مالا وار خراف مالا خراف و دنيا أخرى خراف شوارايا بله آياتك دي قرآنه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وقضى ربك أمر كيا يعني ولي مهم جرينجي أمر كيا کو ان لا تعبدوا الا اياه شخيني وي هون عبادتش تكسرانك شخيني جبل خوده هون عبادت و طاعش بكسرانك خوده امر بكريا وبالوالدين احسانا امر بكريا که هون قنجل ديبو فخابكي
وجا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما هكا يكش هر دو یعنی یکشوا نکته یعنی تل حیاته یکشوا اون هر دو بگهین امر مرحله اختیاری زیده بکنوه درجه و اختیاری زیده فلا تقل لهما اوف نبیا کوت بشورا بجي اف مثلا دل خوش و قلقيني شو بكرهيني و تبجي از حشبه ناكم تشورا بجي اف نبیا هم بجي اف جي ولا تنهرهما دل دبت نشكني وقل لهما قولا كريما شورش تقول خوش نرم ما بيجا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة شبو مرحمته شبو مهربانيا دل خواه چنگ خواه بروا نفس بکا و چنگ خواه بروا نفس بکا متواضع با نفس کچک با ولی قدر او بگا دل او نشکنم وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة بيجا يا ربي تولي رحمة الوابكي تولي مهربانيا در حق وضع ببي چووا از بچوك رحم مبرنا یعنی مهربانی مرا تبجری کرنا تو تجوالي رحم الوابك يا ربي بله خوشكو برين دلال بلا بده بسکنه حتی درس که آمده بمینه خیرو خشیده